Limno kram ke France ha ke semifinal hakmat ke Spain da aran dot goal. Kum ta ke Spain kum ke European champion kan sai kun di ke final Persia ke England lane Persia ke Argentina. Watla ke jing ap kemilenti jong ki babun balang dak paong pa ke France ka don ke jing kermen pan pelim ke Spain ha ke semifinal Rei pose ke long penban da Kongpong ha ke Spain ke pelim kela ya ke France da aran not goal. Kumta haki lai teli ke semifinal ki competition ki bahe pelim kela ke Spain ya ke France. Ha ke ba nakaling jong Lamine Yamal umpat mat ya ke jing syarem ha ke jilkai Persia ya ke France. Kum taru kum bala keren lupa da Lamine Yamal da ke paong baka France watla kam don jingting yano dari tangkawai baka France kadon ke jingting kata kemut kada yangi ya ke Spain. Ka Spain kala yo tap gol ningkong ha kani ke jinglekai ha ka menit ke poar ling baka penalti Mikel Oyarzabal. Ha ka ba Mikel Oyarzabal na kam ta ka Spain national team ha kani ka yom layo hadu khat saw gol. Nang tay ye ka gol ke poar layo da Pedro Porro ya ka bala assist da Dani Olmo ha ka menit kawasan Popra. Kumta ke Spain kepala job ya ke World Cup usnam arajar sipau Persia ke Netherlands ha South Africa. Kumta ke Spain menta usnam arajar punriu ha ke final kan sekun Persia lakan dari ke Argentina lane kan dari Persia ya ke England. Kad ba ke France ke ha kun tang bane kene ya ke dan ke balai kata ke third place. Bat ke tim ke Banrem lasyai ke semifinal ke Baar lakan dari ke Argentina lane lakan dari ke England. Kumta ke jing angnut jong ke France pan pui final lenter hakasin ke balai. Kata kepala job hausnem arajar katpra kepala di karnes up hausnem arajar poar bat kepada don cikermen ban pui final samta hausnem arajar apun riu repen ban kalong da Kongpong. Haka bakla limno haka Spain haka di ke semifinal da alam dot goal. Haka ba warla ke France kla persyang doyap panjo tep gol Persia ke Spain. Dari lingba ke jingklan jogi rang lekai din juga Spain dalile ke France kamyo pantep watang sigolro. Titung sepej ke semifinal ke Baar lasyai kamit hapdeng ke England Persia ke Argentina monoban poi sya ke final hapdeng juga ke arteli kitim. Kuplay sibun.